tuh aku mereham kehidupan rumah tangga tuan kocok. Ngan lain ko lo sesi siala kamne punya kamne pumanga ha kamne arah pun pisang ngan lo aku sesi. Ku ya kerja nak kantor cukup alam rumah wai ku kantor capal ba oh ha klusi uku ha kalau aku set alam saluan cukup lalau me rumah ni nyan aku sesi lo ku rumah mereham ke si kerja lah tuan. Ha ku belek ku ni kantor oh cukup aku sepugat ke rumah si ala rumah lo aku sesi si mak ku ngerek lan ku si naras matang kulam oh kemen dah kulam kemen dah kawan kemen weh kulam dah aku kalau aku sehat belek ku ni kantor ribur nak salon oh kau bereham gak tuan bukan bereham gak tuan lah lah salon takau tak lo gara lu tuh lailah takau mau kuat Tuhan kalian jauh I like lah